U rimsko doba, tamo negde pre 2000 godina, Viminacijum je bio jedan glavnih gradova rimske provincije. I ta rimska provincija zvala se Gornja Mezija. I sad 20-ak istraživača 10, 20, 30 godina pomno radi, ne samo da istraži te objekte, nego da napravi jedan arheološki park. I mi smo uspeli za samo 6 godina da napravimo arheološki park koji turisti iz celog sveta žele da vide. I onda mi imamo na desetine hiljada turista koji ovde dolaze da se dive severnoj kapi vojnog logora, da se dive divnom amfiteatru, da se dive carskom mauzoleju, da se dive akvaduktima, da se dive mauzolejima i grobnicama koje smo mi istražili, dakle svim onim stvarima koje u stvari krase jedan antički svet.